Yes, inshuti bakunzi ba The Gen TV nkomeje kugenda mbashimira uko mukomeje kugenda mubana natwe ari nako mbifuriza kugubwa neza kugira intangiriro nziza z'icyumweru. Iyi ni yacu no ya mbere ku isi ya muzika yiza makuru avuga mu kipe y'u Rwanda Amavubi, aho tukubwira kuri bakinnyi b'Abanyarwanda baragiye bavukira mu Rwanda cyangwa se baragiye bavukiye i Burayi, babandi bose bakina hanze y'u Rwanda nyine nahangaho ugenda ukura amakuru yabo. Ubwo rero umukinnyi wese w'Amavubi nahangaho ugenda umumenyera, niyo mpamvu tugiye kugirana ikiganiro cyiza mu buzima mutigeze mwumva na rimwe. Tugiye kuganira uko abakinnyi b'Abanyarwanda bitwaye muri weekend, ariko ugiye gutungurwa, ugiye kumvamo amazina menshi y'Abanyarwanda bashya utaruzi, bakina mu makipe akomeye utaruzi. Ngiye kubabwira uko bose bitwaye muri weekend, kare nabagejejeho babandi mumaze kumenyera mu Mavubi basanzwe bakinira Amavubi, bona babagejejeho nta kibazo. Ubu ngubu noneho ngiye kubagezaho babakinnyi bose noneho muri rusange, bamwe bose b'Abanyarwanda, uwo ari we wese ufite inkomoko mu Rwanda ukina i Burayi by'umwihariko, ndetse no mu makipe akomeye no ku mugabane wa Afurika. Abo bose ngiye kubagarukaho, ni benshi cyane, barenga urutonde rw'abantu barenga muri 50, n'abakinnyi barenga 50. Ikikwereka ukuntu biba bisekeje nuko muri abo bose nibuze abo ngiye kuvuga, muri abo bose ngiye kuvuga nibuze 10 nibuze bonyine, urumva. Ubwo rero ngiye kuba nagenda mbamanukaho, ngiye kuba nagenda mbamanukamo. Wowe ikintu ngusaba ni kimwe gusa, ikintu ngusaba ni kimwe gusa, nuko ugomba gukora kuri subscribe. Niba utarayikoraho kabisa, ewan koraho, ubundi duhite tumanuka 5 kwa 5, ibintu byose bimeze neza cyane, Yes, reka duhita dutangira, reka duhita twinjira, duhere kabisa. Tugiye guhita duhera hera, reka duhere mu Bwongereza, kabisa. Reka duhere mu Bwongereza, aho ibintu byose bimeze neza cyane kabisa. Ubwo rero unkundire kugira ngo tuze kwinjira, ibintu byose bimeze neza cyane. Unkundire warakoze kuri subscribe, niba uri mushya aha ngaha rwose ukaba utari wakora kuri subscribe, ndakwinginze koraho kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Niba utari urakora kuri subscribe rwose, koraho kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Duhere mu Bwongereza rero, mu kipe yitwa Colchester kabisa. Colchester, ikipe ikomeye cyane yari mu gihugu cy'Ubwongereza, ikina mu musore w'Umunyarwanda witwa Hervé Araujo. Uyu musore witwa Hervé Araujo ni umusore umeze neza cyane, umwana uri kuzamuka neza cyane, umusore ukiri mutoya cyane ariko utanga icyizere, kuko uyu musore ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi bashobora kuzagira byinshi bayifasha, nibakundira kabisa, bakundira, kuko uyu mwana ni umwe mu bakinnyi bakomeye nyine. Nivuga ngo bakomeye ubyumve, uyu mwana afite imyaka 20 gusa, kuko yavutse muri 2004. Uyu mwana rero wavutse muri 2004 mu kwezi kwa 11 ku tariki 7. Uyu musore afite imyaka 20, afite 1.82 m. Uyu musore akinisha akaguru ke k'ibumoso, akaba yambara nimero 24. Uyu musore avukiye mu Bwongereza ariko avuka ku Banyarwanda, yitwa Hervé Araujo. Uyu musore wo muri iyi weekend ikipe kabisa yitwa Colchester United yamanukaga mu kibuga rero, irimo ikina n'ikipe yitwa Swindon kabisa. Ubwo rero ikipe bamanukaga mu kibuga, uyu musore witwa Hervé Araujo yabanje mu kibuga mu kipe ya Colchester United, akaba yarabanje mu kibuga rero akina iminota 90 yose y'umukino, kandi yitwara neza cyane, kuko ni umwe mu bakinnyi bafite amanota menshi muri uyu mukino, kuko afite amanota 7, afite rating ye aretinzwe kuri 7.3 muri uyu mukino. Rero banganyijemo ni ikipe yitwa Swindon kabisa muri uyu mukino. Uyu musore witwa Hervé Araujo akinye iminota yose 90 y'umukino. Uyu mukino banakinye rwose
ejo bundi kuri 25 hakaba hari ku munsi wo kuwa gatandatu kabisa. Muri uyu mukino rero uyu musore akaba ari kinyi minota 90 yose y'umukino. Uyu musore akaba yaritwaye neza cyane kuko yakoze icyo bita interception imwe, akora clearance 9 muri uyu mukino, cyangwa se yagiye atabaranye na kure imipira ishuro 9 zose, abroka ishoti imwe yajyaga mu zamu anatabariza ishuri imwe. Uyu musore rero akaba muri aerial duels cyangwa se andi musimbuka nyine mugatangwa ballon adversaire. Uyu musore muri eshanu yatsinzemo 3. Uyu musore yarahagaze neza cyane rero muri uyu mukino, yakoze kuri ballon ishuro 64, akaba yaratakajemo ballon ishuro 6 gusa. Uyu musore rero muri mu mipira 52 yatanze 46 yageze ku bantu neza cyane, igeraho yashaka kuyishyira neza cyane. Kandi mu mipira yasohoye, mu mipira 18 yasohoye mu kibuga cye, akaba imipira 14 yarageze neza aho yashakaga kuyishyira. Kandi rwose mu mipira 34 yakiniye mu kibuga cye, akaba 32 yarayitanze neza cyane. Ari nako rero mu mipira 8 y'ama long balls yasohoye mu kibuga cyabo nyine, ya mipira miremire kabisa kenshi bakunda gukora ama counter attack, akaba mu mipira 8 yateye 5 akaba ariyo yagenze neza cyane, yageze aho yifuzaga kuyishyira. Uyu musore yitwa Hervé Araujo. Uyu musore muri weekend rero yarari on fire. Uyu ni umukinnyi rero ukeneye mu Mavubi kuko uyu musore akina muri defenseur, akina nka nimero 5. Ni umusore uhagaze neza cyane rero ukwiye gutekerezwaho kare, kuko uyu musore dushobora kuzisanga yakiniye Abongereza. Uyu musore rero uyu mukino rero ikipe yitwa Colchester United yaje kuyibunganyamo n'uyo bita Swindon ubusa ku busa. Nuko rero byari bimeze kuri uyu musore w'umunyarwanda witwa Hervé Araujo. Ari nako tunyarukira hariya mu gihugu, tunyarukira mu Buholandi tukajya kureba mu kipe yitwa Groningen. Mu kipe yitwa Groningen kabisa ikina mu munyarwanda witwa Noam Emelan, umusore wamenyekaniye cyane mu kipe ya Manchester United. Uyu musore rero witwa Noam Emelan muri ikipe ya Groningen, akaba ari umusore muri uyu mukino, mu mukino bafitanyemo n'ikipe yitwa Fortuna, banayitsinze ibitego 2 ku gitego kimwe. Uyu musore witwa Noam Emelan ntabwo yigeze akoreshwa muri uyu mukino, yarari kuri benchi. Uyu musore ambara nimero 11 muri iyi ekipe, akaba rero atarigeze akoreshwa muri uyu mukino. Uyu musore w'umunyarwanda witwa Noam Emelan. Ari nako tunyarukira mu Bwongereza tukareba mu mukino wabaga w'ikipe yitwa Bedford ikinamo umusore w'umunyarwanda witwa Claude Kayibanda Smith. Uyu musore rero w'umunyarwanda witwa Claude Kayibanda Smith, ikipe yitwa Bedford yaje umukino bakinaga kuri uyu wa gatandatu, waje kurangira rero ikipe ye ije kuba yagenda itsindwa ibitego 2 ku gitego kimwe. Umusore witwa Claude Kayibanda Smith akaba yarabanje mu kibuga, ariko aza kuba yagenda asimbuzwa. Uyu musore rero witwaye neza muri uyu mukino, nubwo byarangiye ikipe yitsinzwe, ariko yabanje mu kibuga kuri nimero 6. Uyu ni umusore uhagaze neza cyane witwa Claude Kayibanda Smith, akaba n'umwe mu bakinnyi rero banatangiye guhamagarwa mu kipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Maze rero ari nako umusore witwa Ntwari Fiacre ikipe ye yakinaga ya Kaizer Chiefs muri iyi weekend, yakinaga niyo bita AS Simba mu gushaka itike yo kujya mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Uyu mukino rero ukaba wararangiye ikipe ye ya Kaizer Chiefs itsinze ikipe ya AS Simba ibitego 3 kuri 1, maze rero bahita bajya mu matsinda. Ariko ndakumenyesha ko uyu musore witwa Ntwari Fiacre ntabwo muri uyu mukino yarahari, kuko uyu musore yarari nta nubwo yarari no ku ntebe y'abasimbura.
ari nako rero umusore witwa Hakim Sahabo ikipe ye kabisa, ari nako ikipe ya Hakim Sahabo yitwa Standard de Liège muri weekend yatsindwaga n'ikipe yitwa Gent, baje kuba barya ibitego bitatu byose, ibitego bine byose ku busa. Uyu musore witwa Hakim Sahabo akaba yabanje mu kibuga ariko ku munota 46 agasimbuzwa. Ari nako rero ikipe yamutsinze Ange Jimmy yitwa Zila FK yara mu gihugu cya Azerbaijan, ikipe yitwa Zila FK ikaba yaraje rero kuba yagenda itsindwa. Ikipe ya Zila rwose yaje kuba yagenda, ikipe ya Zila FK ikaba yaraje kuba yagenda rero ikaba yaratsinze umukino wayo, ntabwo yatsinzwe. Kuri uyu wa gatandatu ikipe ya Zila FK ikaba yaramanutse mu kibuga ikina n'ikipe yitwa Sumukayete, ikaba rero baramanutse mu kibuga kabisa kuri uyu wa gatandatu ku isaha 10:30. Umusore witwa Mutsinzi Ange Jimmy yabanje mu kibuga, yewe yanarangije umukino neza cyane adasimbuwe, kandi ari umwe mu bakinnyi bitwaye neza cyane muri uyu mukino. Ubwo ngubwo uyu musore rero nawe hamwe n'ikipe ya Zila FK bakaba baritwaye neza cyane, maze rero baza kuba bagenda bayifasha ikipe ye gutsinda igitego kimwe ku busa. Umukino wabo rero urangira uko nguko, ariko ari nako tunyarukira mu kipe. Hari amakipe ntari buze kugenda ngarukaho, kuko nk'ikipe yitwa rwose ikipe yitwa Gent y'abatoya ikina umusore w'umunyarwanda witwa Justin Munezero, yari irimo igenda itsinda ibitego bine byose kuri bitego bibiri by'ikipe yitwa Zurte Wargame. Rero iyi match umusore w'umunyarwanda witwa Justin Munezero akaba ari umwe mu bakinnyi bari mu kibuga rwose muri ikipe yitwa Gent. Uyu musore witwa Justin Munezero rero ari umwe mu bakinnyi baje kuba bagenda bafasha ikipe ye kuba yagenda yitwara neza cyane. Uyu musore wambara nimero 98, ariko ari nako nkomeza kugenda mbabwira ko rwose amakipe akomeye cyane yari arimo agenda amanuka mu kibuga, ari nako Al Ahly Tripoli ikinamo umusore witwa Al Ahly Tripoli ikinamo umusore witwa Bizimana Djihad, ndetse we n'umusore Bizimana Djihad n'umusore witwa Manzi Thierry barimo bagenda bamanuka mu kibuga hamwe n'ikipe yitwa kabisa n'ikipe yitwa barimo bagenda bamanuka mu kibuga n'ikipe yitwa RS Berkane. Baza rero kuba bagenda bayitsinda rero, bakaba barayitsinze rero nta nubwo bayitsinze ahubwo banganyije igitego 1-1. Uyu mukino rero ukaba waraje kurangira banganyije igitego 1-1, bakaba rero bagomba kujya mu mukino wo kwishyura kugira ngo banakomeze bategure neza rwose kuba bajya mu matsinda cyangwa byakwanga bikagorana. Ariko aka kanya bavuga ko RS Berkane ariyo yakomeje, kuko ikinyuranyo cy'igitego cyo hanze kiracyabarwa hano muri Afurika. Ari nako rero ikipe yitwa Rhode Island ikina mu musore witwa Georgia Kwizera muri weekend yatsindwaga ibitego 2-1. Muri uyu mukino rero uyu musore witwa Georgia Kwizera yabanje mu kibuga rwose, aza no kwitwara neza cyane muri uyu mukino, kuko uyu musore Georgia Kwizera nubwo yaje kuba agenda asimbuzwa ku munota 77, uyu musore yari yagiye akora byinshi mu kibuga, kuko yashose amashoti atajya mu zamu, shot on target imwe, maze babroka ishoti ye imwe. Uyu musore rero akaba ari umwe mu basore babagiye mu madueli ebyiri zo hasi kabisa, aza gutsindamo imwe, akaba yararengerejweho baro inshuro ebyiri.
uyu musore rero akaba yarakinye imipira, yarakoze ku mipira inshuro 39, akaba itaramuhiriye ari imipira ibiri, akaba yaratakaje umupira 9. uyu musore rero akaba yarakoze dribble imwe, ikaba yaranagenze neza cyane. uyu musore rero yatanze imipira 27, maze rero 23 aba ariyo igera neza aho yashaka kuyishyira. Yatanga imipira mu kibuga cy'ikipe cya opponent cyangwa se cy'ikipe y'abahanganye imipira 20, maze rero 14 aba ariyo igera neza aho ayishaka kuyishyira. mu kibuga cye yakoze ku mipira 9, yatanze imipira 9 yose igenda neza, ayihereza abo yashaka kuyiha. maze rero uyu musore akaba yaratanze passe imwe nziza nyine bita key passe, baratanze passe imwe. uyu musore rero akaba yararetinzwe kuri 7 rwose ku 10, amanota 7 ku 10 hamwe na sofa score. uyu musore rero iyi kipe rero bikaba byararangiye itsinzwe rwose igitego 1-0. ibitego 2 ku gitego 1. ubwo rero umukino uza kuba wagenda urangira uko nguko. ari nako rero kuri uyu wa gatanu ikipe yitwa Birmingham Legion ikina mu musore yitwa Fanuel Kavita Mabaya yari imanuka mu kibuga niyo bita Chelsea. maze rero ikipe ya Birmingham Legion ikaba rero yaraje kuba yagenda imanuka mu kibuga. umusore witwa Fanuel Kavita wari uvuye mu mvura ko yaragarutse mu kibuga. muri uyu mukino bwarangiye batsinzwe ibitego 2 ku gitego 1. uyu musore witwa Fanuel Kavita ari nawe kapiteni w'ikipe, bikaba byararangiye abonye ikarita y'umutuku. uyu musore abonye ikarita y'umutuku rwose ku minota 53 gusa, maze rero baza kuba byanavamo na penalite. yakoze ikarita y'umutuku ku minota 53, ku minota 55 banabatera penalite. nuko rero uyu mukino ukaba waraje kurangira ari ibitego 2 byose ku busa, nyamara ari nabo bari batangiye bafungura amazamu ku munota wa 6 gusa. ku minota 34 baza kubishyura, nuko rero bashyiramo igitego nyuma yuko cyitsinze, nyuma yuko aramaze guhabwa ikarita ku minota 53. ku minota 55 kipe ye byarangiye bayitsinze. uyu musore witwa Fanuel Kavita ntabwo byari bimeze neza muri iyi weekend, kuko yafashe abasore ayoboye abashora baza kuba bagenda batsindwa. ari nako rero umusore witwa Manishimwe Emmanuel Mangwende ukina ikipe yitwa AR Masoro, akaba rero we n'ikipe ye ya AR Masoro barakinaga kuri iki cyumweru, bakaba barakinye n'ikipe yitwa Karasava. ikipe rero yitwa Karasava akaba baramanutse mu kibuga, maze uyu musore Manishimwe Emmanuel akaba yarabanje mu kibuga yo agakina n'umukino wose adasimbuwe. kuri uyu mukino batsindaga ikipe yitwa Karasava igitego 1 ku busa. uyu musore rero witwa Manishimwe Emmanuel Mangwende ni umwe mu bakinnyi bari bitwaye neza muri uyu mukino, cyane ko atigeze anasimbuzwa kuko rwose yarahagaze neza cyane. uyu musore rero witwa Manishimwe Emmanuel Mangwende akaba yaranari kuva mu mvune. ubwo rero bikaba ari byo kwishimira ko ubwo arimo agenda ava mu mvune yasa umwanya we utigeze ufatwa ngo ufatirwe cyane, ahubwo akaba ahise yongera akawigarurira, rero akaba ari ibintu byo kwishimira cyane. ari nako rwose ikipe ya Samuel Gerete yitwa Lala Louvière rero yari irimo inganya na Genk igitego 1-1. muri uyu mukino rero uyu musore yitwa Samuel Gerete karabanje mu mukino, yewe nta nubwo yigeze anasimbuzwa. igitego 1 cy'ikipe
cyabonetse cy'ikipe yabo ya La Louvière kikaba cyaratsinzwe n'umurundi witwa Jody Liyongora. Rero uyu mukino ukaba wararangiye ikipe yabo inganyije igitego 1-1 n'ikipe ya Genk yari mu gihugu cy'Ububiligi, nayo yaje kubigenda ibishyura kabisa. Uyu musore w'umunyarwanda rero icyo kwishimira gihari nuko nawe nyuma y'uko avuye mu mvune akaba ubu ngubu amaze kongera kugaruka mu bintu bye, kuko umwanya we rwose wo yongeye kuwusubirana. Ubwo rero ni ibyo kwishimira. Uyu musore rero witwa Samuel Grete akaba rero ari umwe mu basore bari bitwaye neza cyane rero muri uyu mukino. Ibintu byose rero bikaba bimeze neza cyane. Ubwo rero reka turebe ku wundi musore, umwe mu basore nabo bitwaye neza cyane, yitwa Nshuti Innocent. Nshuti Innocent rero muri iyi weekend ikipe ye rero yari irimo igenda imanuka mu kibuga. Ikipe yarimo igenda imanuka mu kibuga yitwa Zarzis. Ikipe ya Zarzis kabisa arimo imanuka mu kibuga ikina niyo bita Olympique d'Abidjan. Ikipe rero ya Zarzis ubwo yarimo imanuka mu kibuga n'ikipe ya Olympique d'Abidjan. Uyu musore witwa Nshuti Innocent yari ari mu kibuga, ari nako rero muri ikipe ya Olympique d'Abidjan yari irimo umusore witwa Ishimwe Aniseti yari yabanjwe kuri pointe. Bivuze ngo abasore b'Abanyarwanda bombi bahuriye mu kibuga, kuko umusore witwa Nshuti Innocent we ntabwo yabanje mu kibuga, ahubwo yabanje kuri bench ariko aza kwinjiramo ku munota 62, amaze rero ariko yasanze Ishimwe Aniseti we yamaze gusohoka mu kibuga, kuko Ishimwe Aniseti yabanjemo mu kibuga ariko ku munota 46 aza gusimbuzwa, mu gihe Nshuti Innocent yinjiye ku munota wa 62, maze Nshuti Innocent aza amvunderezamo. Uyu musore winjiyemo rwose ku munota wa 69 yaje ahindura ibintu byose, kuko Nshuti Innocent akiza rwose yaje kubagenda afasha ikipe ye atsinda wenyine ibitego 2 mu bitego 3 batsinze ikipe ya Olympique d'Abidjan kino umusore witwa Ishimwe Aniseti. Uyu musore witwa Nshuti Innocent ibitego byose yabitsinze rero, ibitego byose Nshuti Innocent akaba yarabitsinze ku munota, ibitego bye byombi yabitsinze rero mbarebere ku minota yabitsinzeho. Gusa Nshuti Innocent n'umwe mu bakinnyi beza ikipe ifite, kuko uyu musore yatsinze akimara kwinjira rero, akimara kwinjira ku minota 62, uyu musore byamutwaye umunota umwe gusa, kuko ku minota 63 yese atsinda igitego cya mbere, maze rero ku minota 73 aza guterekamo icya kabiri. Ubwo rero ari nako ku minota 49 ikipe yari yamaze kugenda none iterekamo ikindi gitego cyatsinzwe n'uwita Stanley Ogoa, maze rero birangira batsinze ikipe ya Olympique d'Abidjan ibitego 3 byose ku busa. Uyu musore Nshuti Innocent rero ni umwe mu bakinnyi bo kwitegwa muri iyi shampiyona, cyane ko yinjiye mu kipe ya Zarzis muri uyu mwaka w'imikino. Iyi shampiyona ya Tunisia mbibutse ko ikunda guhira Abanyarwanda benshi, kuko hari basore benshi bagiye banyurayo benshi cyane kabisa. Ubwo rero Nshuti Innocent niwe ugezweho kugira ngo nawe arebe uko yakwigaragaza. Ari nako rero tunyarukira mu kipe ya Toulouse. Mu kipe ya Toulouse rero naho umusore w'umunyarwanda witwa Warren Kamanzi. Ikipe ya Toulouse yari imanuka mu kibuga hamwe n'ikipe ya Monaco. Monaco rero ikaba batsinze igitego 1-0, igitego 1-0 kabisa. Baje kubagenda batsindwa n'ikipe ya Monaco rero muri uyu mukino bari bahuyemo muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubufaransa. Maze rero umusore w'umunyarwanda witwa Warren Kamanzi akaba ari umwe mu basore rero
akaba kuri uyu mukino atarakoreshejwe. Uyu musore witwa Alain Kamanzi kuri uyu mukino ntabwo yakoreshejwe. Sorry, umusore Warren Kamanzi yinjiye mu kibuga asimbuye ku minota 84. Uyu musore nibwo yinjiye mu kibuga asimbuye ku minota 84, yasimbuye umusore witwa Mataliye kabisa. Akaba ari we yaje mu kibuga asimbuye Warren Kamanzi. Rero akaba yaraje agakina aciye kuri nimero 11. Uyu mutoza rero wabo akaba byari byamucanze kuko yakinaga 3-4-2-1, ariko ntibyamuhira nubwo n'ikipe ya AS Monaco nayo yakoreshaga 3-4-2-1, ariko Monaco mbibutse ko ikomeye cyane, yarimo abasore nka Ansu Fati mu kibuga. Monaco yari ifite abasore bakomeye cyane. Ubwo rero ntabwo byari ibyoroshye kabisa. Igitego kimwe gusa cyabonetse muri uwo mukino cyatsinzwe n'uwo bita Ouattara, ariko Ansu Fati nawe yari mu ikipe ya Monaco gusa yaje gusimbuzwa. Warren Kamanzi rero ni umwe mu basore b'Abanyarwanda nabo batanga icyizere, yari ameze neza cyane muri uyu mukino. Warren Kamanzi mbibutse yuko bikomeje kugenda bishoboka cyane ko mushobora kuzamubona mu minsi iri imbere akinira Amavubi, kuko uyu musore Warren Kamanzi mu minsi yashize yahuye na perezida wa Ferwafa, maze rero baraganira rero, kandi ibiganiro byabo ibyo ari byo byose ntago byaba byarapfuye ubusa, kabisa. Ubwo rero nuko nguko ibintu byose byari bimeze, ari nako rero mbabwira ko tunakomeza ku bandi bakinnyi, nuko abasore umusore nka Raphael Yorke, tunyarukira ku musore witwa Raphael Yorke kabisa. Uyu musore w'umunyarwanda nawe uhagaze neza cyane, bita Raphael Yorke. Akaba ari umwe mu basore rero muri iyi weekend Raphael Yorke, umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda nawe uhagaze neza cyane. Muri iyi weekend ntabwo ikipe yigeze ikina. Uyu musore ntabwo ikipe yigeze ikina kabisa. Kwa Raphael Yorke kabisa, ntabwo ikipe yigeze ikina muri iyi weekend kabisa. Ari nako abandi basore twavugaho, wenda hari nuko twavuga ku basore nka Mugisha Bonheur, ikipe ye ya Al Masry muri weekend rero yaje kubigenda rero yitwara neza cyane, itsinda umukino wayo bari bafite kabisa. Bari bafitanye kabisa n'ikipe ya Al Ittihad kabisa. Umukino wabo bafitanye n'ikipe Al Ittihad kabisa, akaba barimo bagenda bitwara neza cyane kabisa. Kandi umusore w'umunyarwanda witwa Kamari Doyle, ikipe ntabwo yigeze ikina muri iyi weekend. Kabisa. Umusore w'umunyarwanda witwa Kamari Doyle rero akaba ari umusore ukomeye cyane, w'umunyarwanda ukina ikipe yitwa Brighton and Hove Albion kabisa. Umusore witwa Kamari Doyle muri iyi weekend ntabwo we yakoreshejwe, ntabwo yigeze akina. Umusore w'umunyarwanda uhagaze neza cyane witwa Kamari Doyle,
ni umuriro wo kotera kure kabisa. Akinira Brighton yabateye imyaka 21. Akinira Brighton yabateye imyaka 21. Muri iyi sezo amaze gukinamo imikino 10, muri iyo mikino 10 9 yabanje mu kibuga. Nibuze kuri buri mukino yakinnye mu minota 76, akaba muri iyo mikino yose uko ari 9 akaba amaze kuba muri iyo mikino yose uko ari 10 akaba amaze gukina iminota 757 muri iyi sezo gusa. Ni umusore uhagaze neza cyane, ushobora kuzagira byinshi afasha. Afite imyaka 20 gusa. Yambaye nimero 25 kabisa. Mu kanya nshobora kuza kubakorera icyegeranyo kuri uyu musore, ikiganiro cye mbabwira byinshi bye kabisa. Uyu musore witwa Kamali Doyle, umwe mu bakinnyi rero bakomeye cyane, ushobora kuzagira byinshi afasha ikipe yitwa Amavubi kabisa, kugira ngo agire byinshi agenda ageraho, kugira ngo agende agira byinshi ageraho kabisa. Ari nako rero ndumva nabansoreje ahangaha, kugira ngo rero kugira ngo dukomeze tunagenda tubakurikiranira andi makuru avugwa mu Mavubi, kugira ngo tugende dukomeza tunabakurikiranira andi makuru avugwa mu Mavubi, kandi tunabashakire n'abandi basore benshi, ariko hari undi musore, witwa Ilvin Lomami kabisa, akeneye ikipe yitwa Olympique Lyonnais. Sore ukina ikipe ya Olympique Lyonnais hariya mu gihugu cy'Ubufaransa. Rero nawe sinagenda ntamuvuzeho, ariko nawe ndabona muri weekend ntabwo yakinye. Gase turebe Joel Mugisha Mvuka Joel, yitwa Joel Mugisha Mvuka. Mba ngomba kubakurikiranira amakuru yose. Yitwa Joel Mugisha Mvuka, akina ikipe yitwa Lorient mu gihugu cy'Ubufaransa. Ku munsi w'ejo rero yamanukaga mu kibuga n'ikipe yitwa Angels muri Ligue 1. Muri Angels muri kabisa, baramanukaga, bari basuye ikipe ya Angels maze iza no kubatsinda ibitego bibiri byose ku busa. Uyu musore rero witwa Mugisha Mvuka Joel, akaba kuri uyu mukino ntabwo yigeze abanza mu kibuga. Uyu musore ntabwo yigeze abanza mu kibuga kabisa. Joel Mugisha Mvuka ntabwo yigeze akina uyu mukino, ntabwo yari ari kuri bench, yarangije match yose. Umusore yari ari kuri bench kabisa, witwa Mugisha Joel Mvuka. Uyu mukino wose akaba yari ari kuri bench kabisa. Umusore w'umunyarwanda nawe uhagaze neza cyane. Joel Mugisha Mvuka ni umwe mu bakinnyi beza kabisa, bashobora kuzagira byinshi bazafasha ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Mu bakinnyi beza kabisa, ahagaze neza. Afite imyaka 20 gusa, ni muto cyane, afite 1 na santimetero 73. Uyu musore yambara 93 muri ikipe ya Lorient, akaba ari umwe mu basore rwose wo mu midfield uhagaze neza cyane, kandi akaba yavutse ku itariki 12 z'ukwezi kwa 9 2002. Uyu musore rero akaba kontara ye izarangira ku itariki 30 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2027. Kontara ye afite muri ikipe ya Lorient, ko aracyafite sezo 2 muri ikipe ya Lorient. Umwe mu basore rero bahagaze neza cyane, afite ubwenegihugu bwa Norvège, ariko afite nanone no kuba yakinira u Rwanda, cyane ko akomoka ku babyeyi b'Abanyarwanda, uretse ko we yavukiye muri Norvège. Nawe ndibuze kumugarukaho mu gihe kiri imbere kabisa. Ni mungaye gutinda ariko ni mungaye guhera, ariko ni ajya bavanga mungaye guhera ariko ni mungaye gutinda cyane. Nuko gukorera ibintu byose biba bihagaze, kabisa. Ariko rero n'undi musore, barebera umusore witwa
witwa Joshua Dusabe ukina ikipe ya Eindhoven. Joshua Dusabe, by'amakuru y'Amavubi ahangaha papa mba ndi nayo kabisa, mba ndi nayo. Njyewe narabibabwiye ko ibingibi tubirimo kubwo gukunda ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi, turayikunda kandi ewana amakuru yose ayivugwamo tuba tugomba kuyabagezaho kabisa, tuba tugomba kuyabagezaho gatanu ku kandi kabisa, ibintu byose bikagenda neza cyane. Yitwa Joe Gray, ahubwo se hano simvumbuye n'undi mukinnyi w'umunyarwanda witwa Greg Dylan Dusabe, akina ikipe yitwa Uppsala United, Uppsala kabisa yo mu gihugu cya Norvege. Uyu musore sindi buze kumushakaho amakuru ye kuko ndabona ari bwo mubonye kabisa, reka mushyira muri archive zanjye kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane. Yitwa Greg Dylan Dusabe, umusore ni umudefanseri avukiye mu gihugu cya Norvege. Umusore ni umudefanseri avukiye mu gihugu cya Norvege, afite imyaka 23, akina mu cyiciro cya 4 muri gihugu cya Norvege kabisa. Ikina ikipe yitwa Uppsala Football. Muri iyi sezono zakina imikino 14, afite n'umuhondo umwe. Umudefanseri kabisa, umusore w'umudefanseri, mbona ko nawe afite henshi ahuriye n'u Rwanda. Umudefanseri uhagaze neza cyane. Ubwo rero nshuti banyarwandakazi, ndumva abakinnyi benshi b'ingenzi tubanyuzeho, kabisa. Reka dusoreze ahangaha, tuze kubona mu bindi biganiro biri imbere, turi kugenda tuganira ku bakinnyi bashya, kabisa. Gusa icyo wamenya kuri uyu musore nyine, ni uko ari umusore ufite inkomoko hano mu Rwanda, akaba muri iyi sezono amaze gukina imikino 12 amaze gukina iminota 352. Ni umusore anyuze mu makipe akomeye cyane nka Brink, aca mu kipe yitwa Lillestrøm, aca mu kipe ya Kejelas, aza guca no mu kipe ya Uppsala Football Arena yari gukinamo muri uyu mwaka. Umudefanseri, nacyo ni ikintu ukwiye kuba wagenda umenya kuri uyu musore w'umunyarwanda kabisa witwa Greg. Rero ku bandi basore kabisa, nuko nyine ari aya makuru ari kuvuga ku basore b'Abanyarwanda ab'ingenzi ubundi bamaze kumva ko bitwaye muri weekend. Mu masaha ari imbere turibuze gukomeza tugenda tuganira kuri abasore b'Abanyarwanda, andi makuru turagenda tuyabagezaho. Iyi niyo channel yanyu, channel ya mbere ku isi yizewe, ibigomba kugeza mu kuvuga mu kipe y'u Rwanda Amavubi. Icyo wamenya nyine ni uko wamenya ko abasore batatu bamaze kuba bagenda bafasha amakipe yabo b'Abanyarwanda, baze kuba bagenda bafasha amakipe yabo kwikarifiya mu gikombe cya CAF Confederation, kuzakina amatsinda ya CAF Confederation Cup. Harimo abasore nka Mugisha Bonel Casemiro wafashe ikipe ya Al Masry gukina amatsinda, akaba harimo umusore nka Prince Buregeya wafashe ikipe yitwa Nairobi United kuba yagenda ibona
itike yo gukina amatsinda ya CAF Confederation Cup, ari nako rwose ibintu byose byari bimeze neza cyane kabisa kuri abasore b'abanyarwanda. Ubwo rero ni ikintu cyo kwishimira cyane, ikintu cyo kwishimira cyane kuba abasore bateye iyi ntambwe kabisa, bakaba rero bafashije amakipe yabo kubona qualification. Ubwo rero mu masaha ari imbere turakomeza tugenda tuganira, hari ibintu byinshi kabisa, hari amakuru menshi kandi mukwiye kubona muri aba mbere. Ubwo rero icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe niba utarayikora, namaze gukora kuri subscribe ukora kuri like, ukora kuri like kabisa kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane kabisa. Ubwo rero nanjye ndahari ku bwanyu kabisa, channel yo ni yanyu kandi birumvikana. Niyo mpamvu n'utarakora kuri subscribe ukoraho, ubundi nanjye nkomeze nguhe amakuru. Ntugacikwe rero n'amakuru avuga mu kipe y'u Rwanda Amavubi, kuko iki The Gen TV nicyo ibereyeho, nicyo imaze. Ndakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.